салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд. Якуяки шуморо ба эфир навбати имрӯза забони туркӣ аз китоби Истанбул А1 хушомадед ва хайрамақдам мегӯям. хоб вақти дарс соати 8 аст, аммо то соати 8 то он замоне ки дӯстон ҷамъ мешаванд, мо як камтарак тамрин кор мекунем, то ки ин тамринҳо дар видеодарсҳои мо ё ки видеоэфирҳои мо сабт шаванд, ба хотире ки шояд ки ягон кас баъд аз эфир аз рӯи ин навор дарс тайёр мекунад ва кор кардагӣ бошанд, яъне хуб мешавад ки ҷавобҳоро нигоҳ кунанд. хоб дирӯз то инҷо кор карда будем. хоб ҳозир як дақиқа ко бинем эфир чӣ хе рафтестай. хоб лекси салом ака, якум лайк ва алайкум салом. хушомадем бародар лекси, ташаккури зиёд барои омадантон. насархони зебо салом ба ҳама ва алайкум салом, хушомадем. чӣ ҳол дорем ҳама каса? Шукри худо хуб ҳастем. дуюм лайк, ташаккур барои лайк гузоштантон. хоб чӣ гуне ки дирӯз гуфта будем, яъне то вақти дарс як камтарак тамринҳоро кор мекунем, сипас дарсро давом медиҳем. хуб инҷа аз инҷа нагирифта будем. хуб инҳоро баъдан тарҷума мекунем. хуб ягон кас агар ҳузур дошта бошад, метавонам байни худ гап задан гирем, агар хоҳиши суҳбат кардан дошта бошед. хоб ҳавоч ҳавоч яъне сабзӣ. ҳалло яъне қолин гилем. испанак яъне исфаноҷ ё испанак низ мешавад. испанак. хоб ин бошад инек яъне гов. хоб инаш бошад колтук. инаш бошад ламба. инаш бошад лимон. хоб муслук. мердивен.
خب اینجا کلمه اتوبوس هست، اتوبوس، اما فکر میکنم که غلط شده، یعنی جو پارتختگی، یعنی یگان جوی یگان کلمه نیست. اتوبوس، اتوبوس. ördek، ördek. دلشد تجی السلام علیکم معلم چندم لایک ایمن. و علیکم سلام، خوش آمدین برادر دلشد. دسترخوان بلکسی اولی پلیلیستی مرا تماشا نکنین، از معلم تماشا کنین. من از 29 اوسم تماشا از 29 اوسم تماشا کنین. رجیستریت کانال ما یک سال میشه و ساعتم از سر جمع میشه. رحمت برای دستگیری منت دارم. خب ördek این باشد para، para یعنی پول. رادیو، ساعت. شapka، خب اینش باشد شیشه. terlik، uçak، ütü، üzüm، vazo، خب کی باشد؟ ویشنه، yüzük، yüzük yani anguçların. Yumurta yani tohum ve zeytin. خب تجربه ادمین 2000 برادر کانال مرا دستگیری کنید. برادر کانال مرا دستگیری کن. مفتون تیوی سلام. ما مفتونه تیوی سلام. و علیکم سلام، خوش آمدین. تجربه ادمین سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین تجربه ادمین. مفتونه تیوی 5 لایک. تشکر برای لایک تون. خوش آمدین همه کسا. خب این بود درسی دیروزه. تمرین کار کردیم. مفتونه تیوی خوش باشین و سلامت باشین. تشکر برای آمدنتون. سیمه تجیب رسی 6 لایک. سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین همه کسا.
خب تا وقتی درس یاد کلمه ترجمه کنیم بعدا ساعت 8 درس سر میکنیم انشاءالله. فیروزه خدایار آقا سلام به همه و علیکم سلام، خوش آمدین. یه پنج میگرن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین اپای پنزه. فیروزه خدایار و 8 لایک، تشکر برای لایک.
Maryam Abdulmanonova. Salom do'stoni aziz, injo چی ها گذاشته. خب درس زبان ترکیه. مریم بانو سلام، خوش آمدین. درس زبان ترکیه ساعت 8 سال می شود، یعنی تو ساعت 8 یعنی پیشکی میکشویم میفیره تا مردم جمع شدن، یعنی بعضی تمرین ها کار میکنیم، بعضی چیزا ترجمه میکنیم، اما درس ساعت 8 سال می شود، 8 به وقتی مسکو. 19000 دهم لایک، تشکر زیاد. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین. خب کی باشد دوستان گرامی، ساعت هم 8 شد. اگر آماده باشین آغاز کنیم. افیر چخیل است، آواز هست، آواز اکران همه طرف سوزه. خب گفتیم 10 نفر بود، گفتیم درس سر میکنیم، 6 نفر شد. ای فهمیده میشه که حالی سر نکنیم درس حالا. خب ها هست آواز مفتون تیوی. مریم بله معلم هست. خب بهترین تمرین کار میکنیم، با هم تمرین کار میکنیم. خب کی باشه دوزی یک دقیقه کمتر کلام کنیم. مفتون تیوی درس رزی سر شد. سه نتیجه برسی ها. خب ولی دستر خون آواز هست. خب اونیته بیر یعنی قسمت یکم، مرحبا یعنی سلام، ج یعنی قسمت ج، مثلا قسم ج، بخش ج. Bu ne این چیست؟ o kim vay kist. Aşağıdaki örnekleri bakalım. Yani ben misalهای پایان نگاه میکنیم. soru ve cevap yazalım. سوال و جواب می نویسیم. معذرت، یعنی هم سوال می نویسیم و هم جواب ها رو. خب یکمش خودش کار کرده است، میگه bu gemi گفته کشتی رو میگوین، کشتی. bu ne این چیست؟ bu gemi این کشتی. o kim vay kist؟ o öğretmen vay آموزگار، معلم. خب رفتیم رقم یک. از رقم یک سر میکنیم. شو در جای نقطه چی میاد؟ شو دلشد تجه همینجا هستیم. دلشد تجه بلکسی. خب دیگران دلشد تجه خط کردن. شونه شو مکاس. خب شونه شو مکاس. خب بلکسی شونه شو مکاس. بله مریم گپهایش با ازبکی مانند هست. کم ها. بله با ازبکی خیلی مانند است. یعنی کسانی که ازبکی رو میدونن
ё мардуми Ӯзбекистон туркиро тез ёд мегиранд. Яъне чӣ хеле ки мо масалан тоҷикиро медонем, агар Эрон равем ё ки Афғонистон равем ё кадом кишваре ки ба забони форсӣ гап мезананд, мо тезтар меомӯзем. Камтарак лаҳҷа фарқ мекунад. Дар инҳо ҳам масалан ҳамун хел аст. Масалан дар ӯзбекӣ йигирма мегӯям ба фикрам, ман ӯзбекиро намедонам, йигирма ё йигирма мегӯянд, аммо дар туркӣ йирми мегӯянд. Йирми, яъне камтар як ҳарф фарқ дорад масалан. Хоб семия таҷибараст шуне шу макас. Хоб мафтуна Марьям ҳо хабкун дарса халал нарасон. Бахайр иншалло савол кардиян. Дастархон буне бу эв бале ду. Рақами ду нависен дастархон. Кадом чиз ҷавоб метен, рақамша бинависен, баъд ҷавоб тен. Марьям ки семия таҷи буне бу эв бале дуруст. Марьям ман медонам ӯзбекиро. Агар донем пас барои шумо мисли ин ки кофе нӯшидестен. Яъне хеле осон аст, яъне барои шуморо. Буне бу эва рақами ду. Блекси буне бу эв бале дуруст. Мафтуна Марьям агане тез ҷавоб те дарса ҷонишин мешӣ. Бале хел боша Марьям бону метонен фаъол бошен. Яъне барои шумо хеле осоне. Рақами се Дилшод таҷи оне очатал бале дуруст. Мафтуна тиви Марьям кофе мехӯряк. Блекси оне очатал бале дуруст. Меравем суроғи дигар калимаҳо. Хоб рақами 4 дастархон оне очатал бале дуруст. Чатал яъне ба тоҷикӣ чӣ мегӯянд чатал? Ба русӣ вилка мешавад, ба тоҷикӣ дар як кинои тоҷикӣ ва филм ҳамин чиза гӯш карда будем. Чатал чи вилка дедум намондай. Ягон кас медонад ки вилка ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад? Ягон кас дона лутфан нависен. Хоб буне бу бардак ки Дилшод таҷи буне бу бардак дуруст. Лекси буне бу бардак дуруст. Исмоил канал 2021 пилка бахшиш пилка мешавад, вилка пилка. Хоб ассалому алайкум акаҷон. Ва алайкум салом, хуш омаден. Мафтуна шохинча ба тоҷикӣ шохинча. Хоб семия таҷибараси буне бу бардак дуруст. Чорум дастархон буне бу бардак дуруст. Мафтуна тиви ва алайкум салом. Хоб рақами 5 дастархон панҷум шу не шу доктор не нодурустай. Исмоил канал 11 лайк буги айноми Фаррухшо. Ташаккури зиёд бародар Фаррухшо. Лекси шуне шу доктор нодуруст. Дилшод таҷи шуким шу доктор бале Дилшод таҷи дуруст. Шуким шу доктор бале семия таҷи дуруст. Хоб рақами 6 Блекси шуким шу доктор бале Дилшод таҷи оне о калдирма винч. Оне о калдирма винч. Ки Дилшод таҷи ба фикрам ҳаминҷа яъне ҳамин мард дар назар дора. Мард вақте ки дар дасташ масалан харита ё ки нақшаи хона ҳай, пас вай муҳандис ай. Яъне фикри ман ҳамине ки яъне оким о муҳандис. Mühendis фикр мекунам ки муҳандис ай. Ба хотире ки мо калимаи кран хеле чизор нагузаштем ва не ки калимаи муҳандиса гузаштем. Семия таҷи шашум билмиёрум
خب این از گفتمش دلشد جه شوکیم شو مهندس بله درست بلکسی اوکیم او مهندس بله درست خب رقم 7 دلشد جه بوکیم بو رسام بله درست دسترخوان اوکیم او مهندس بله درست بلکسی هفتم بوکیم بو رسام بله درست خب دسترخوان بوکیم بو رسام درست سمیت جه خب پیش از سمیت جه دلشد جه هشتم شوکیم شو پیانیست پیانینا نواز پیانیست میشه که دلشد جه من راست نمیدونمش من از فکر زدم شاید şarkıcı بگین شما یا که şarkıcı بنویسیمش خب پیانیست شبگر تمام سمیت جه بوکیم بو رسام بلکسی هشتم شوکیم شو پیانیست میشه نه که بلکسی خب هشتم شوکیم شو پیانیست خب تمام میگذاریم به قسمتی پایانی رقم 9 şarkıcı سرودخوان را میگم بله şarkıcı نه سراینده میشه و یعنی اگه ما فکری خودم خریدم مثلا گفتم کی دا پیش پیانیست میزدم şarkıcı میزدم پیانیست مینویسه و چی میکنه سرود میخونه خب پیانیست شما تمام یعنی باز یک کلمه دیگه ما آموختیم یاد گرفتیم پیانیست بلکسی اونه او ترین بله درست دلشد جه اونه او ترین بله درست سمیت جه رقم 9 اونه او اتوبوس سمیت جه چی هست پویز هستی ترین میشه پویز ترین خب دلشد جه بونه بو کامیون بله درست خب سمیت جه anladım tamam بلکسی بونه بو کامیون بله درست دلشد جه شونه شو اتوبوس بله درست خب کی باشد اویل تاجیک در مسکو السلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین اویل تاجیک در مسکو بلکسی 11 شونه شو اتوبوس بله درست اویل تاجیک 13 لایک تشکر برای لایکتون سمیت جه بونه بو کامیون بله درست دلشد جه 12 اونه او güvercin بله درست güvercin یعنی کفتر دسترخوان زیبا شوکیم شو پیانیست سمیت جه ورسی 11 شونه شو اتوبوس بله بلکسی اونه او güvercin بله دلشد جه 13 بوکیم بو kasap بله درست دسترخوان شونه شو اتوبوس بله 11 سمیه 12 اونه او güvercin بله درست بلکسی بونه بوکیم
Bu kim meşaki bileksi bu kim bu kasab yani şahs yani insana kim der buraya insan sabol mekniyim. Ki boşad. Öyle tocik der ustoz imroz playlist navbati ki navbati apay basir navadiyak playlist navbati apay basir navadiyak hay ve dastgiri az cihati obunachi navbati semya tece v rasi Lexi bu kim bu kasap vale dasarxon one u güvercin semya senden bu kim bu kasap vale zindagi zebo salam bahama çordam like sen nasılsın iyiyim çok teşekkür ederim siz nasılsınız kardeşim iyi misiniz dasarxon zebo sezdahım bu kim bu kasap vale درست خب تا اینجا کار کردیم اکنون چی میگم aşağıdaki kelimeleri çoğul yapalım. Yani kelimeyi در زیر بوده رو شکل جمع میسازیم. خب یعنی نگاه کنیم اینجا kız آورده است. kız یعنی دختر. خب 1 2 3 4 5 دختر است. چه خیال میگیم که 5 دختر مثلا. خب وقتی 5 گفتیم دیگر جمع نمیسازیم. یعنی رقم رو اگر گفتیم جمع نمیسازیم بیاین فقط جمع میسازیم تمام یعنی همون لر بود همون رو مینویسیم یا که همون رو جمع میسازیم تمام به خاطر که اگر ما رقم رو نامبر کنیم پس یکم فایده نداره شکل جمع سازی بیاین جمع میسازیم رقم رو همون میدونیم از یاد اما جمع رو بسازیم که تو که یاد بگیریم کدام کلمه لر میاد کدامش لر میاد dasarxon bu kim bu kasab dilshod ece 5 kız bale 5 kız yani درست رقم 5 درست kız درست اما بیاین کلمه رو جمع میسازیم میگیم که دخترها مثلا رقم ها رو هم از یاد میدونیم نیاز به چی نیست دیگر بلکسی kız 5 kız bale جمع بسازیم جمع bisikletler درست بهترین Semya bu kim bu kimler bu kızlar savol namekneyim ki Semya bu kimler no durust day yani bunlar kim agar savol kinem başartı dar oyanda yagon kasa bunlar kim megem ve bunlar kız megem diğer kızlar namegem agar bunlar avardayım hop kızlar durust ama bisiklet Cevaptan bisikletler durust, bileksi bisikletler durust, fincanlar durust, dilshod ece, bileksi fincanlar durust, hop, askılar durust, dilshod ece durust, askılar ama askı çiğ amigana, libos ovezaka. و زبان روسی وشلکه میشه بکنم وشلکه با روسی و تاجیکی اپای سمیت تجه برسی وشلکه با فیلم روسیه یا خب لباس آویزنگ مثلا سمیت تجه برسی بیسیکلتler درست بهترین خب آخران شده تلگه مونده کسانی کار نکردیم بنویسن فنجان و اسکو خب اکران چسب ویدیو که
televizyonlar böyle dürüst ki Dilşot Ece televizyonlar dürüst. Rakam 6. خب سمیه تجه برسی askılar böyle dürüst. Askılar. Televizyonlar. Dilşot Ece pastalar. Bilekçi pastalar dürüst. خب Dilşot Ece saatler dürüst. Bilekçi saatler dürüst. Semiye televizyonlar dürüst. Televizyonlar dürüst. Dilşot Ece anahtarlar böyle dürüst. Anahtarlar dürüst. Semiye pastalar dürüst. Pastalar dürüst. Pastalar dürüst. خب اینجا این قبل است. İsfandiyor Hamidov pastalar dürüst. Harfi fera tekne tamam doğru meşhur. Pastalar dürüst. Semiye Tece saatler dürüst. Saatler dürüst. خوش آمدید برادر اسفندیار. تشکر برای دستگیریاتون. خب saatler dürüst. یک کلمه دیگه‌مون anahtarlar dürüst. خب در ازای چی باشه؟ Aşağıdaki soruları örneklerdeki gibi cevaplayalım. Yani savolhoy zerro misolhoy zer cevap megardonیم. مثلا در اینجا نوشته شده است که bunlar ne? Bunlar şişe. Yani ki şişeler. مثلا یا bunlar şişe میگیم یا اینکه şişeler میگیم. از دو جواب یا جوابش میگیم. خب دیگه جو هسته یعنی هر دوشم بگیم خطا نمیکنیم اما نمیتونیم گفته که bunlar şişeler. Yani her duru با جمع خطاب کرده نمیتونیم. یعنی bunlar şişeler. Yani ki bu şişeler. Bu şişeler nodurustay. Bunlar şişeler niz nodurustay. Bunlar şişe yani ki şişeler durustay. Bunlar kim? Bunlar mühendis. Yok ne? Başaklı tanha var. Mühendis. Ama mühendis ro خودش رو بدون چیز جونشین اشارتی bunlar مثلا میتونیم mühendis شکل جمع. خب از اینجا شروع میکنیم. رقم 1. خب Dilşot Ece کار کردم. Bunlar kim? خب bunlar öğrenci. Yani ki öğrenciler. Böyle dürüst. Teşekkür ediyorum Dilşot Ece. Çok dürüst. من همین خیلی کار کردم میرم. خب رقم 1 کار کردم. Vlog Dilşot Ece 18 لایک. Teşekkür ediyorum. خوش آمدین. Apay Vlog Dilşot Ece. Dilşot Ece. Bunlar ne? Bunlar Arap. Ki Dilşot Ece bunlar ne? Yani اینها چیها هستند؟ میتونیم بگیم که bunlar araba. Yani ki arabalar. خب Semiyet Ece bunlar kim? Bunlar öğrenciler. Nodurustay ki Semiyet Ece burası nodurustay. Yani bunlar kim durust? Bunlar öğrenci. Anayıkı durustay. Yani ki bunlar ne miyim mi? Miyim ki öğrenciler. یک لحظه Semiyet Ece burası. Yok ne? Burası. Duyum emrime خطا میکنم. Bunlar ne?
خب bunlar شکل جمع، یعنی bunlar شکل جمع قطعی سوال کردیم، یعنی اینها چی ها هستند. در جواب میتونیم بگیم که bunlar شیشه، یعنی اینها شیشه هست، اینها شیشه هست. اما اگر bunlar استفاده نکنیم پس میگیم که شیشه‌ler، شیشه‌ler. خب در مثلا جای اورنجی میتونیم بگیم که bunlar kim؟ bunlar اورنجی، bunlar اورنجی، همین قدر تمام. یا اینکه bunlar نمیگیم، میگیم که اورنجیler، اورنجیler. خب bunlar ne؟ bunlar araba، bunlar araba. یا اینکه arabalar، arabalar، arabalar. خب bunlar kim؟ bunlar arabalar. Ki Semih Tece boz خطا نوشتن، bunlar arabalar boz نوشتن، یعنی bunlar araba میشوه. یا اینکه bunlar نمیگیم، arabalar میگیم. Dilşot Tece bunlar kim؟ bunlar doktor. بله. یا اینکه دکترlar. درست. ما بلوگر تجی 19 هم لایک، همه کسا سازین خوبه انشالله. تشکر زیاد برای لایکتون، برای اومدنتون. شما چه حال دارین؟ خوبه تنجین؟ سلامتیتون چخیل شید؟ Semih Tece برسی. anladım hocam, teşekkürler, rica ederim. Boluy zor zor خواهرجون uspet نکردی اول من موندم 19 هم لایک. بخیر انشالله. مهم نیست که یکمون، مهم همون لایک موندنه. Lexi سیم bunlar kim؟ bunlar doktor، یعنی که دکترlar. درست. بله. بهترین. میرویم سراغ سطر دیگر. خب رقم 4. bunlar ne؟ یعنی اینها چی هستند؟ خب اینها چی هستند نمیگم دوستاش که اینها چی ها هستند. مثلا Semih Tece bunlar kim؟ bunlar doktor، یعنی که دکترlar. بله درست. انا درست شد. بهترین. تشکر زیاد. خب رقم 4. bunlar ne؟ bunlar tavuk، tavuklar. درست. بهترین. رقم 5. 4. bunlar ne؟ Dilşot Tece bunlar ne؟ bunlar tavuk، یعنی که tavuklar. بله درست شد. بهترین. بلوی زور زوره استاد ماما بلوگر اشتراف کردن در کار. ماما بلوگر اشتراف کردن در کار رکلام بسیار میکنه. شما رو افیرتون در کم اشتراک میکنه. نفهمیدم. ماما بلوگر اشتراف کردن در کار رکلام بسیار میکنه. شما رو افیرتون در کم اشتراک میکنه. بخیر انشالله. یک از مثلا به اشتراکشون دستگیری میکنه، با اشتراک کردنشون، یک از مثلا با رکلام کردن، یک از دیگه با لایک گذاشتن، یعنی هر کس هر خیل دستگیری میکنه. بخیر انشالله. من همین افیر چند کس میدارم، یعنی میدارم لایک میمونم و مینویسم که من همینجا هستم لیکن آواز پس میکنم تا که مشغولی کار بار خودم میشم. خب Dilşot Tece 5. bunlar ne؟ bunlar leylek، leylekler. درست شد. بله. Lexi bunlar ne؟ bunlar leylek، leylekler. بله درست. Semih Tece برسی bunlar ne؟ bunlar tavuk، tavuklar. بله درست. Dilşot Tece bunlar ne؟ bunlar bardak، bardaklar. درست. بله بهترین. خب Dilşot Tece 7. bunlar ne؟ bunlar yumurta، yumurtalar. درست. شب تنهایی 21 لایک استاد. تشکر زیاد. شب تنهایی. خب اینستاگرام شویک 22 لایک استاد. تشکر زیاد.
Salomat sarbaland boshin. Semiyat Ece Vrasi bunlar ne? Bunlar bardak. Bardaklar. Bale behtarin. Modar tecrüs toramo. Assalamu alaikum ve aleyküm salam. Xush omadin apaysi toramo. Bilaksi bunlar ne? Bunlar yumurta. Yoki yumurtalar. Bale durust. Behtarin. Lekin دوستان گرامی همین رقم 8 من نفهمیدم رقم 8 چی باشه نه صورتش معلوم نیست چیه مثل زردالو کلوبنیک چون یکم چونان نیست کلوبنیک باشه فیلم کلوبنیک خب کلوبنیکش میگه میره یک خب گریون و بریانم 23 لایک استاد تشکر زیاد با فکرم اسفندیار حمیدوف هستین تشکر برای دستگیریتون Semiyat Ece Vrasi bunlar ne? Bunlar yumurta. Yumurtalar böyle dürüst. Bunlar ne? Bunlar çilek. Çilekler. Böyle dürüst. Bilekçi. Bunlar ne? Bunlar çilek. Çilekler böyle dürüst. Dasarxon Muhammedciyim. Xo'p, teşekkür ziyod. Xo'p, çilek گفتیم, yumurta را گفتیم, bardak گفتیم. خب اینجا موضوع دیگه سر میشه و از کمتر اگه برسیم دوستان Semiyat Ece Vrasi رقم 7 ya. Bunlar ne? Bunlar yumurta. آخران شما دارم کار کنم با تحمیل زدیم دسترخون کودکان غم دو دستیان معلم بخشیش بخیر بکنه دوره انشالله یعقوب جان سلام علیکم بردار جان 25 لایک ای خیره ای یعقوب جان تشکر زیاد جبار غفور 26 لایک بستو تشکر زیاد برادر اسفندیار زنده و سربلند باشین خب اکنون tamam ki Semiyat Ece ahir şakro kaden bunlar ne bunlar çilek yani ki çilekler böyle. Kodlanıcı çimega. Mega ki aşağıdaki soruları örnekteki gibi tamamlayalım ve cevaplayalım. Örnek yani mega savolhoy zerbidaro misli dar misolbida kor mikne. Örnek bu misali cevabı bu kitap mı? Evet bu kitap. Hayır bu kitap değil. Anamixi. Her yak savola, her yak rakam yak, 2, 3 cevaptaki hamixi koyuyorum. Bu kitap mı? Evet bu kitap. Hayır bu kitap değil. Yani yak bor taakid meknem, tasdik meknem ve yak bor inkar meknem, nafi meknem. Yani cümleyi tasdiqi است, cümleyi inkari است. خب رفتیم. رقم 1 چه گفتم شما؟ Şu çanta davamış şu çanta Semiye bunlar ne? Bunlar çilek. Çilekler böyle dürüst. Şabitan hoy bistatım like bistatım teşekkür ediyor. Ve çay khira feyze boyam hay. To cikan dostum bistatım like bistatım teşekkür ediyor. Ve çay khira Semiyat Ece hello. Xo'p, raqam 1 şu çanta cümle savoli است. Şu çanta خب bilakisi şu çanta mı? Evet çanta. Hayır çanta değil. Böyle dürüst. Dürüst بهترین. انا میخه وقتی دارم کار کنیم رقم 1 کار کردیم رقم 2 از طرف دستی راست رقم 2 را کار کنیم موضوع o ev cümle savoli. Dilşat Ece şu çanta mı? Evet çanta. Hayır çanta değil. Böyle dürüst. Şahib به قدر 28 لایک استو تشکر زیاد خدا کند که به هیچ گاه به قدر نباشید بلکه با قدر باشید سمیه سلام علیکم سین سوز تنجی خب Semiyat Ece Vrasi şu çanta mı ki Semiyat Ece mi نمیشود و م میشود شما حرفای ترکی را دارین الکی mı çanta mı میشود şu çanta mı evet
şu çanta. Yani ki hayır şu çanta değil. Bileksin duyum. O ev mi meşavat ki. Bileksin mı ne meşavadı? Mi meşavat. O ev mi? Evet ev. Hayır ev değil. Hop. Fakat mı şart tağirdi tamam. Dilşotece ev mi ne meşavat? Ev mi meşavat. Ev mi? Evet. O ev mi? Evet ev. Hayır ev değil. خب شب شیخ بیقدر استاد جان زوری ما فقط بلایک مونی میرسه سوادم ندارم بخیر انشالله تشکر زیاد برای دستگیریتون دلشو تجه شو şoför mü bale ana dedi درست شد şu şoför mü evet şoför hayır şoför değil دلشو تجه duyum mi meşavada o ev mi bale درست می میشود دیگه خب رقم 3 را گفته نه رقم 4 Bileksin S şu şoför mü? Evet şoför. Hayır şoför değil. Dilşotece o hemşire mi? Hemşire mi? Evet hemşire. Hayır hemşire değil. Bale درست. Behterin. خب رقم 5 bileksin ki semiyetece o ev mi meşavat ki semiyetece ev mi meşavat o ev mi hayır o ev değil o ev mi evet ev hayır ev değil bileksin o hemşire mı ne meşavat mi meşavat همین رو گرفته بودیم که می مو نو گرفتیم خب o hemşire mi o hemşire mi evet hemşire hayır hemşire değil خب dilşotece pancım şu perde mi evet perde hayır perde değil bale درست bileksin pancum şu perde mi perde mı نوشتین می میشود yok ne آخران هجایی که پیش از می مو است همون را نگاه میکنیم اگر صدانو که ملایم باشه پس می میشود اگر غفت باشه مو میشود پرده یعنی صدانو که ملایم داره نرم داره و همون خاطر می میشود şu perde mi evet perde hayır perde değil خب dilşotece o futbolcu mu bale درست evet futbolcu hayır futbolcu değil bale درست semiyetece burası seyum şu şoför mu meşava ki semiya mu evet şu şoför ama hayır şu şoför değil yani hayır memunde خوب میشه bileksin pancum şu perde mi bale درست bileksin o hemşire mi bale درست خب futbolcu را کار کردیم سمتجه o hemşire mi meşavad mi mı ne meşavadı mi meşavad o hemşire mi evet o hemşire badan hayır o hemşire değil خب همین موضوع نامی کمتر واضح نیست بنابراین یک لحظه دقت بتین یعنی پیش رفتن ما مهم نیست مهم یاد گرفتن یعنی ما پیش بریم
ягон донишгоҳ хатм намекунем ки дипломатиян ва ҳамон хотир хуб мешавад ба диққат бирем. Масалан нигоҳ кунед, чанта садоноки ғафсай а чанта, пас дар инҷа м мешавад м. хоб як лаҳза м. аммо эв садоноки мулоим аст. моддаи таҷрибаи ман дар дарси англисӣ мебиём. Майлаш афайсторамо хуш омаден. хоб чанта м мешавад, аммо эв нигоҳ кунем, эв садоноки мулоимай, пас ми мешавад. эв ми мешавад ми. мо фақат ҳиҷои охирон дар кор дорем, яъне дар ҳиҷои якум ча кор надорем, дар ҳиҷои охирон та м мешавад, эв ми мешавад яъне садоноро фақат садонокода мо кор дорем, яъне садоноки мулоим аст, пас мулоим меояд, ми мулоим меояд. яъне хоб ва нигоҳ кунем, вақте ки эвет омад ихел мегӯем, эвет бо ҳамин ҷумларо бо такрор мекунем, яъне ҳамин ҷумларо эвет шу чанта, муро такрор намекунем, эвет шу чанта. агар ҳамун чанта набошад чи хайр шу чанта дейл, як дейл хуш мекунем, тамом. хоб болоки м ми. шофёр нигоҳ кунем, шофёр му мегирад, му шофёр му. аммо ҳамшире ки мулоим аст, ҳамшире ми мегирад, о ҳамшире ми. хоб шу перде ми, о футболҷу му. нигоҳ кунем, хеле му мегирад му. хоб бу куту иҷоро кор накардем. хоб биёен аз рақами 7 сар мекунем. خب سمیت تجربه راستی شو پرده می هر شو پرده دیل. خب کی سمیت تجربه راستی مثلا میگم که شو پرده می evet şu perde. Bak buraya bak ya. Hayır şu perde değil. Dilşot Ece. Orası mağaza mı? Orası mağaza mı? Hayır orası evet orası mağaza. Hayır orası mağaza değil. Böyledir. Behterin. Bileksin haştım. Orası mağaza mı? Evet orası mağaza. Hayır mağaza değil. Böyledir. Behterin. رقم 9. خب یک 4 دقیقه دیگه همین دو تا کار کنیم. بعد درس در 8:45 قطع کنیم. از ساعت 8:41 8:45 درس قطع کنیم. Şurası market. Alamat savol çıkayım ya. Şurası market. خب شد تجه şurası market mi? Evet şurası market. Hayır şurası market değil. Böyle dürüst. Behterin. Rakamı da. Seni tecrübe ki bileksi şurası market mi? Evet market. Hayır market değil böyle dürüst. Seni tecrübesi bu kutu mu? Bu kutu mu? Yani kutu uğran yaknen misli arkadaş mı ya? O kutu mu? Evet bu kutu. Hayır bu kutu değil. Böyle. Fakat hem müre mu kararına tamam. Dilşot tecrübe dahum o şarkıcı mı? Evet o şarkıcı. Hayır o şarkıcı değil.
بله درست. خب به همین درس امروز رو به انجام میرسونیم تا که بین دو افیر یک فاصله باشد و نمیدونم درس انگلیسی تشکیل کنیم نکنیم. یکم ترک سلامتیمون خب انشالله میکنیم، تشکیل میکنیم افیر انگلیسی رو. شاید کوتاه دوام یابد، یک نیم ساعت یا نیم ساعت رو تشکیل میکنیمش، بعدا تا ساعت 9:30 شاید دوام کنه. خب در همین جا دوستان گرامی خداحافظی میکنیم و باز 15 دقیقه بعد افیری زبان انگلیسی را میکشویم انشاءالله. خب موفق و مایه سربلند باشین. تشکر برای دستگیریتان. اگر بلکسی باها داشته باشین میتونین پیشنهاد کنین که چند خال گرفت، بعدا افیر قطع کنیم. اگر داشته باشین نوشته، اگر نداشته باشین خبر کنین که نیسته. خب افیر بعد قطع میکنیم. خب بلکسی یک لحظه مایلش. خب کوشش کنیم تا ساعت 8:48 افیر قطع کنیم. خب باها دارم. خب بهترین. معلم امروز درس زور بود. رحمت. سلامت باشین. تشکر زیاد. با من فکر کردم که خوب نگذشت. من یکم خسته و تعبانم. فکر کردم که خوب نگذشت. خب اگر خوب گذشته باشه بهترین. خیلی خوشحالم. دسترخوان بله درس زور گذشت. بلکسی دلشد 37، بلکسی 36، سمیت هجه 24، دسترخوان 15. بهترین. دلشد چوه فقط امروز هر روز زور هستن درس های شما. احمد سلامت باشین. تشکر. خب کی بلکسی باهاشون هم میمونن، باها را مونن بعدا افیر قطع کنیم. دلشد باهاتون 5، اپای سمیه 5، اپای دسترخوان 5 و بلکسی نیز 5. بهترین. دلشد هجه geçmiş olsun öğretmenim. İnşallah iyileşirsiniz. Geçmiş olsun öğretmenim. İnşallah iyileşirsiniz. Teşekkür ediyorum. خب سمیت هجه بخشش معلم را زنگ زدن. بخیر است با که نداره. انشالله با قطع کردنیم. درسی بهترین. رحمت اکا سلامت باشین. خب خداحافظی میکنیم اینجا. اگر با کسانی که خواهند باز انگلیسی دوام میخوریم. انگلیسی نیم ساعت دوام میکنه. خب görüşürüz. görüşürüz. سمیت هجه دسترخوان زیبا بلکسی دلشد هجه همه کسا görüşürüz. در امان خدا باشین.